Uhlasela ndizokuthi wonke usukhala. 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 Ithi iBhayibheli uDanyeli wayethathiwe nabantu ababesila into yakhe, bambamba uDanyeli bamfaka emngcunyeni owayezele zingonyama, bagqiba bahamba bona bayolala, bamshiya uDanyeli ekhala ejongwe zingonyama, engenamncedi, eyedwa emngcunyeni. Isakuthi Danyeli musukhala, Danyeli musukhala, Danyeli musukhala. Ithi iBhayibheli uJeremiya bambamba bamfaka emngcunyeni owayegcwele udaka, owayengenakutya, owayengenanto. Wayesithi noba ezama uhamba udaka liyamtyilisela, wayesithi noba uyashukuma udaka liyamehlisa. Isakuthi Jeremiya musukhala, musukhala, musukhala. uShadrach, Meshach no-Abednego babethwa eBhabhiloni, bathatha bengama-teenager na-17 years, bagcina ezweni lobukhoboka, beshiya abasali ngasemva, beshiya ifemeli zabo zikhala, beshiya abantu belila, nabo bengayifundanga, bengabantwana, bengenamncedi, bengamasisi, bengabantwana behlele ebuthinjweni.